Četvrti lovački sabor održan u okviru praznika grada na Smilovskim jezerima okupio je 30 lovaca članova lovačkog udruženja Vidlić. Lovci su se nadmetali u gađanju glinenih golubova takozvanom trap municijom. Nakon nekoliko sati odmeravanja streljačkih kvaliteta, najviše pogodaka ostvario je Saša Mihalkov, dugogodišnji lovac i potpredsjednik lovačke organizacije, koji je nagrađen besplatnom lovačkom članarinom za narednu lovnu sezonu. Ne znam koliko sam sve ukupno pogodio glinenih golubova, ali evo, prvo mjesto sam osvojio i ja sam time zadovoljan. To znači da si ne samo dobar lovac u gađanju glinenih golubova, već i uopšte u lovu, je tako? Pa jeste, dosta dugi niz godina se bavim lovom. Što se streljačarstva tiče i što se trap gađanja glinenih golubova tiče, tu se ne bavim nešto dugo, ali sve u svemu, evo, ispalo je dobro. Drugo mjesto pripalo je Stefanu Stavrovu, dok je treće osvojio Slobodan Vasov. Sekretar udruženja Ševko Bašić zadovoljen je organizacijom sabora. Odziv takmičara je bio dobar, organizacija je bila dobra, a sami učesnici su pokazali da su lovci i da su postigli sasvim zadovoljavajuće rezultate u gađanju. Od 30 takmičara koje je bilo 5 u finalu. U finalu je bio prvi Mihalkov Saša sa 5 pogodaka, ostala trojica kandidata su imali po pogodak manje. Sve u svemu, odziv je bio dobar, organizacija dobra i zahvalio bih se svim takmičarima koji su učestvovali ove godine na gađanju i ujedno bih pozvao da se odazovu naredne godine u većem broju. I na kraju predstoji degustacija lovačkog gulaša. Pa da, na kraju preostaje degustacija lovačkog gulaša. Prvo ćemo da vidimo koji je taj najbolji, pa ćemo od njega najviše da probamo, a sve ostale ćemo ispoštovati. Upravo takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša je najslađiji deo sabora, a grupa Dream Team napravila je najukusniji gulaš. Zoran Jovanović otkriva slatku tajnu. Sastojci su mala tajna. Ajde barem otkrite malu tajnu. Dosta crnog luka. Dosta crnog luka, kvalitetno meso i gulaš mora da bude dobro. Eto. A što se tiče sezone, kakva je bila prethodna za tebe, lovačka? Pa svaka sezona za sebe je izazov, svaka sezona ima i dobre i loše strane, ali u principu mi se ne žalimo. Ima i trenutaka kad je bolje, ima trenutaka kad je slabije, to je sport ko svaki drugi. Ali ipak najlepše je kad se ovako proba na kraju ovakva dobra... Ipak koristimo i takve momente, znači nekad nemamo vremena da se okupljamo svi, ali kad su ovakve prilike onda okupimo ko šta ima od materijala pa napravimo ovako jedan, tako da mnogo puta koristimo priliku i da sednemo, da se ispričamo, da se družimo, jer i to je sastavni deo lova. Drugo mesto u pripremanju gulaša pripalo je Siniši Nikolovu, a treće Ivici Vasevu. Lovački sabor je privukao mnoge ljubitelje lova, a naredna aktivnost udruženja lovaca je grupni odstrel vukova i ostalih štetočina koji će biti održan 28. septembra i 5. oktobra.